Bakunzi ba Josata TV turabasuze twizere ko mumeze neza, twizere ko igitondo cyanyu kimeze neza cyane. Turaje rero kugira ngo tubagezeho zimwe muri update ziri kuvugwa, update tuziyaza kwibanda cyane ku biri kuvugwa ndetse ku byara bivugwa ndetse n'ibizindutse bivugwa muri iki gitondo. Hanyuma kandi muri iyi update nk'uko bisanzwe mukaba mugiye kuyibanamo nanjye Mr. Joe. Hanyuma reka dutangire gutya. Kera umwami Musinga watwaye u Rwanda bamubajije ibintu nk'ibi cyangwa se bamubajije ikibazo bagira bati: ko abanzi bawe tubona bishyize hamwe, aho ubigenje gute? Aha bamubazaga nyine ko abanzi be bishyize hamwe kugira ngo bamutere, hanyuma bamubaza uko agiye kubikora. Umva igisubizo umwami Musinga yasubije. Yarasubije ati: bihorere, kwihuza kwabo bagashaka kurwanya u Rwanda ntibibashyira mu bantsinda, kuko ibigwari byinshi ntibibyara abagabo, ahubwo wisunga umugabo mbwa mugakubitirwa hamwe. Icyo gihe rero uba ukoze cyane, kuko uba unyorohereje igitero. Aka kantu uri kukumva neza? Umwami Musinga yarashubize ngo bihorere, kwihuza bagashaka kurwanya u Rwanda ntibibashyira mu bantsinda, kuko ibigwari byinshi ntibibyara abagabo, ahubwo wisunga umugabo mbwa mugakubitirwa hamwe. Icyo gihe uba ukoze cyane, kuko uba unyorohereje igitero. Ariko ibaza umuhanzi we nka The Ben uzi n'icyongereza uvuga kimaze iki aka kanya? We Bruce Melody agiye no kubyinana niba niwe kuririmbana na Shaggy, cya cyongereza cyawe kimaze iki? We Riderman uvuga icyongereza n'igifaransa bingana iki? Andi bumuntu uvuga icyongereza kingana iki? Junior Rumaga ndabizi neza ntabwo uvuga ikinyarwanda gusa, uvuga icyongereza kingana iki? Turi mu matora y'umukuru w'igihugu, mwese mwabonye inganzo, muraririmba koko kandi byari byiza, ariko ahangaha ahagaze ameze nkaho akanuruwe n'impyisi zimeze nk'izikeneye kumumira. Mwaracecetse, ahubwo muri bize ngo muri ngo sinzi ngo murabatekereza amarira akagira ate. Niba ushobora gushyigikira umuntu mu matora koko umukunze, sibyo? Ahangaha ameze nkaho abantu bose bamwanjamye. Muri bize mwakomeje akazi kanyu, nta kibazo. Aba tiktokers baba bamwe muri bize kumbwa akazi mwe finatunga wagira ngo mwabuze izindi content, sibyo? Muri ku muntu umwe nawe w'ikigoryi urumva ururimi muvuga, sibyo? Abandi bashyigikiye abaperezida babo nubwo biba bibona. Kubera iki dutangiye gutya rero? Dutangiye ikiganiro cyacu gutya kubera ko hamaze iminsi havugwa ibintu byinshi cyane, aho hagiye hagenda hagaragara ibihugu bimwe na bimwe bigenda bishyira mu majwi igihugu cyacu cy'u Rwanda, aho bagendaga usanga ibihugu bimwe na bimwe bigenda bigaragaza ko bishobora gutera u Rwanda, ndetse abakuru b'ibyo bihugu bakabitangaza ku mugaragaro, bakavuga ko bazatera u Rwanda. Ibyo rero byavuzwe n'abarenze babiri, bagenda bagaragaza ko bazatera u Rwanda rimwe na rimwe, ndetse ukanabona ko bafatanije n'umutwe wa FDLR wakunze kugenda ugaragaza ibitero cyangwa se ugenda utera u Rwanda ugambiriye guhungabanya umutekano w'abanyagihugu cyangwa se w'abanyarwanda. Ibyo bihugu rero bikagaragaza imikoranire idasanzwe, gukorana bya hafi n'uwo mutwe witwaje intwaro wa FDLR uri kubarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ugambiriye guhuza cyangwa se ugambiriye kuza guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Rero ugasanga abo ngabo bari kugambira ibyo ngibyo bari guhuza imbaraga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ngira ngo murabizi bimaze iminsi bivugwa aho leta y'u Burundi yohereje abasirikare b'u Burundi kujya kurwanya M23, ariko bakihuza n'ubundi na Wazalendo na FDLR na FRDC, ariko bakavuga ngo nibamara gutsinda M23 bazatera u Rwanda. Impamvu rero dutangiye kino kiganiro gutya nkubwira iyi nkuru y'ikibazo babazaga Musinga n'igisubizo yabahaye, ni ukugira ngo tubihuze n'iki kintu. Iki gihe cyangwa se aka kanya
ni igihe twebwe nk'abanyarwanda, ni igihe cyacu twebwe nk'abanyarwanda, ni igihe buri munyarwanda wese ukunda igihugu cye, ni igihe buri munyarwanda wese cyangwa se ni igihe kigeze kugira ngo twebwe nk'abanyarwanda duhaguruke tubwire amahanga ko ibyo bakora byose twebwe tugomba guharanira uburenganzira bwacu, ko twebwe turi tayari kugira ngo turwanye uwo ari we wese washaka guhungabanya umutekano wacu. Ibi mbivugiye iki? Ibi mbivugiye ko mu mujyi wa Bujumbura, aho ni mu gihugu cy'u Burundi, ubu hari amakuru ari kuvugwa ko hari gufatwa abanyarwanda bakajyanwa ahantu hatazwi. Kubera icyo abo banyarwanda bari gufatwa? Birahura neza neza n'ibi ngibi by'uko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye Evariste, nyiricyubahiro cyangwa se nyiricyubahiro Ndayishimiye Evariste, nawe ubwe yigeze atangaza ko azatera u Rwanda. Si uwo gusa, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi nawe yavuze ku mugaragaro ko ari kwitegura gutera u Rwanda. Ibyo bikagaragazwa n'ibimenyetso simusiga byagaragaye ubwo M23 yamaraga gufata umujyi wa Goma, aho hari ibisasu byinshi ndetse n'ibirwanisho byinshi biri hariya mu mujyi wa Goma, ubigambiriye ndetse mu makuru yabashije kumenyekana n'impapuro zagiye zigaragara, zikaba ari amakuru yagaragaza ko Kongo yari ifite umugambi wo gutera u Rwanda. Hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda harimo abarundi benshi. Abarundi n'abanyarwanda ni abavandimwe. Ku rundi ruhande hari abanyarwanda n'ubundi bari mu gihugu cy'u Burundi. Hari abanyamurenge benshi bavuga ikinyarwanda bari mu gihugu cy'u Burundi, bamwe bafunzwe, ngira ngo mwagiye mubona amavideo y'abanyamurenge bafunzwe bari gukorerwa iyicarubozo ndetse bamwe bakanicwa. Ibi rero biragaragaza ko twebwe nk'abanyarwanda dukwiriye guhaguruka tugafatanya, tukereka amahanga ko twebwe nk'abanyarwanda dukwiriye kurwanira ishyaka igihugu cyacu, tukarinda ubusugire bw'igihugu cyacu, tugaharanira ko igihugu cyacu kigomba gushyira hamwe ndetse tukakirinda ko hari umwanzi uwo ari we wese wakinjirira. Ari nayo mpamvu ku munsi w'ejo hari video ngiye kuza kugushyiriramo, hari umwana w'umukobwa wafashe akanya afata video aravuga ngo kuki abantu bazi gukoresha ururimi rw'icyongereza nk'abahanzi muri iki gihe igihugu cyacu amahanga ari kuvanga aragifatira ibihano, abantu bose ubona ko igihugu cyacu bari kukivuga bagishinja ibintu bigiye bidasobanutse, kuki tutari guhaguruka abo bahanzi, abo bantu bafite ahantu bahuriye naho bakurikirwa n'abantu benshi, kuki batari guhaguruka ngo bavuge, bagaragaze ko bashyigikiye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda wavuze ko aho kugira ngo umukangisha ibyo bihano yafata intwaro cyangwa se yafata intwaro agahangana n'icyaza guhungabanya umutekano w'abanyarwanda, ibyo bihano bikaba byaza nyuma. Ari nayo mpamvu twebwe nk'abanyarwanda twese dukwiriye guhaguruka, ijwi ryacu tukarizamura, nk'uko hari hashtag zagiye zijya hanze, tukaba twafatanya guhangana n'icyo ari cyo cyose, ndetse tukereka n'umukuru w'igihugu ko tumushyigikiye. Hano rero mu nkuru ngiye kukugezaho ni inkuru iri ku kinyamakuru Kigali Today, aho ifite umutwe uvuga ngo Bujumbura haravugwa ifatwa ry'abanyarwanda bakajyanwa ahantu hatazwi. Ni inkuru yanditswe ku munsi w'ejo ku itariki 17. Reka tuyirambure ino nkuru hanyuma kandi dusobanukirwe byinshi kuri ino nkuru. Aha itangira ivuga ngo amakuru yasakaye mu itangazamakuru ryo mu karere u Rwanda ruherereyemo aravuga ko umujyi wa Bujumbura inzego z'umutekano zafasha abanyarwanda benshi n'abanyekongo b'abanyamurenge zikabapakira amakamyo bakajyanwa ahantu hataramenyekana. Bakavuga ko ikamyo y'ibara ry'ubururu bwijimye itagaragara
ku birango byayo ipakiye abo banyarwanda n'abakongomani bivuga ko ari iya polisi y'u Burundi, niyo bivuga ko yabatwaye ahantu hatazwi. Ibyo ngo bikaba byakozwe kuva mu masaha ya mu gitondo ku itariki 16 z'uku kwezi kwa kabiri 2025 mu duce twa Buterere na Cibitoki, aho abasore aribo bari mu bibasiwe. Bikaba bivuga ko nta rwego rw'ubuyobozi mu Burundi rwigeze rutangaza iby'icyo gikorwa, ariko usibye n'abakuwe mu duce basanzwe batuyemo ngo n'abanyeshuri b'abanyarwanda n'abanyekongo bari mu bafashwe. Nta rwego rw'ubuyobozi mu Burundi rwigeze rutangaza ku bw'icyo gikorwa byabaye, ndetse hari n'abanyeshuri bakuwe, abanyeshuri b'abanyarwanda ndetse n'abanyekongo bafashwe, bivuze ngo ni abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Hanyuma gupakirwa no kujyanwa ahantu hatazwi ku banyarwanda baba mu Burundi biri kuba mu gihe muri icyo gihugu hari umwuka mubi n'ubutumwa bihembera amacakubiri kubera igitutu cy'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho umutwe wa M23 wamaze gufata umujyi wa Bukavu uhana imbibi n'u Burundi. Hanyuma inkuru ikomeza igira ati yandika kuri iki gikorwa, Moise Nyarugaba umunyamurenge akaba n'uwo mu bwoko bw'abanyamurenge yasabye ko hubahirizwa uburenganzira bw'impunzi z'abanyekongo b'abanyamurenge. Ngira ngo ibi ngibi twabivuzeho ko uyu munyamategeko Moise Nyarugaba hari ibyo yaratangaje avuga ko hakwiriye kubahirizwa uburenganzira bw'impunzi z'abanyekongo b'abanyamurenge. Nyarugaba yari yanyujije mu butumwa yari yashyize ku rubuga rwa X bikubiyemo icyifuzo yari yagejeje ku mukuru w'igihugu w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho yagize ati Bwana Perezida wa Repubulika y'u Burundi, mbohereje ubu butumwa nk'uburyo bwonyine bwo kubagezaho byihuse ku byerekeye ifatwa ry'abanyamurenge baba mu gihugu cyanyu ryateguwe muri iki gitondo. Nyarugabo yavuze ko aba banyamurenge bari gutabwa muri yombi bakiriwe n'u Burundi nk'impunzi imyaka myinshi ishize, mu gihe abandi bahatuye nk'abanyamahanga bahafite ibyo bahakora. Yavuze ko urutonde rw'abanyamurenge benshi bafatiwe mu duce dutandatu two mu Burundi harimo Nyabutege, Mutakura, Kamenge, Jabe, Mutangana, Kanyosha ndetse n'abaturanyi ba Nyakabiga. Nyarugabo yavuze ko kandi ko hari n'abafatiwe ku mupaka wa Gatumba uhuza Kongo n'u Burundi ku itariki ya 8 Gashyantare 2025 batararekurwa na n'ubu. Hanyuma rero reka turebe ku mvugo zimwe na zimwe z'urwango perezida w'u Burundi nazo ziri kwiyongera. Perezida w'u Burundi ndetse n'umuvugizi wa leta y'u Burundi hari imvugo bagiye bakoresha, ubona ko ari imvugo z'urwango, ubona ko ari imvugo zo guhembera amacakubiri. Izo mvugo rero zikugenda ziyongera umunsi ku munsi, ukaba rero wibaza impamvu yabyo. Hanyuma ifatwa ry'aba baturage b'ibihugu bihana imbibi n'u Burundi ryaba rishimangira n'ubundi ibisanzwe bivuga muri kiriya gihugu. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi amaze iminsi azenguruka mu ntara by'umwihariko mu makomine ahana imbibi n'u Rwanda nk'ahitwa mu Kirundo, aho yashishikarije abarundi kwanga abanyarwanda. Agatinyuka mu magambo ye agashishikariza abarundi kwanga abanyarwanda. Perezida Ndayishimiye nk'urugero yumvikanye abwira abanyakirundo ko u Rwanda rushaka gutera u Burundi, bityo ko bakwiye kuryamira amajanja kuko ngo baturanye n'umwanzi mubi ariwe u Rwanda. Ngo baturanye n'umwanzi mubi ariwe u Rwanda. Perezida Ndayishimiye yabwiye abaturage ko u Rwanda rumuteye mu masaha abiri gusa, ngo mu masaha abiri gusa u Burundi bwaba bwamaze kubona intsinzi. Ibyo nibyo yabwiraga abanyakirundo, ababwira ko baturanye n'umwanzi, abasezeranya ko kandi u Rwanda ruramutse rumuteye ngo mu masaha abiri yaba amaze kurutsinda. Bukeye bwaho ntabwo byahagarariye aho ngaho, bukeye bwaho yasubiye mu yindi ntara maze yigamba ko ingabo za Kongo zifashwa n'iz'u Burundi zikomeje gukubitwa inshuro, kandi ko byanze bikunze uku gutsindwa gufite ingaruka mbi ku Burundi, bityo ko yiteguye intambara igihe cyose u Rwanda rwaba ruteye u Burundi. Yagize ati twebwe ntabwo twakwemera gupfa nk'abakongomani, abantu b'abagabo bakanuye bagapfa nk'ihene.
twe ntabwo byashoboka, tuzarwana kandi ibyo bashaka bazabyibonera. Ndayishimiye kandi mbere gato yari yumvikanye aganira n'abahagarariye ibihugu byabo mu Burundi ko afite amakuru yizewe ko u Rwanda ruzatera u Burundi. Ayo makuru akaba asa nkaca igikuba gituruka ku ipfunwe ingabo z'abarundi ziri kurwanira muri Kongo zikomeje gutsindwa n'umutwe wa M23. Icyo gihe perezida w'u Burundi yavuze ko intambara ya Kongo idahagaze, Kongo igakomeza gutakaza ibice byayo, haba hatahiwe u Burundi, ariko ko nta kindi yashingiraho uretse kuba ingabo ze yohereje gufasha iza Kongo ubu nta hantu zisigaranye, kuko n'izari zamanutse muri Bukavu zamaze kuhirukanwa na M23, izindi zikaba zarafatiwe ku rugamba n'abarwanyi ba M23. U Rwanda rwakomeje kuvuga ko u Burundi bufasha Kongo mu rugamba rugamije gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibyo byagiye bitangazwa. U Rwanda rwakomeje kuvuga ko u Burundi bufasha Kongo mu rugamba rugamije gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibyo byagiye binatangazwa n'abakuru b'ibihugu ba Kongo ndetse n'u Burundi. Ibyo bakaba babikora bihishe inyuma yo kuvuga ngo bararwanya M23, ahubwo icyo bagamije ari ugutegura umugambi mubisha wo gutera u Rwanda. Icyakora uretse kuvuga ko ruzarinda inkiko zarwo n'umutekano muri rusange, nta na rimwe u Rwanda rwigeze ruvuga ko rufite umugambi wo gutera u Burundi, nta na rimwe. Uru rwango rero Ndayishimiye afite ku Rwanda surishya, kuko kuva yajya ku butegetsi yakomeje kudashaka guturana neza n'u Rwanda, kuko yafunze imipaka yo ku butaka yose ihuza Burundi n'u Rwanda. Ngira ngo ibyo murabizi ko ubuhahirane hagati y'u Rwanda n'u Burundi byahagaze kuko imipaka irafunze. Icyo gihe rero byishe ubuhahirane ku Banyarwanda ndetse n'Abarundi basanzwe ari abavandimwe, basanzwe bahahirana, basanzwe bashyingirana, basanzwe bafashanya kuri buri kimwe. Mbibutse ko u Rwanda, isoko ryo mu Burundi hariya mu mujyi wa Bujumbura ryegeze rifatwa n'inkongi, u Rwanda rujya gufasha gutabara ruzimya iryo soko. Ibyo ni bigaragaza ko Abanyarwanda ari abaturanyi, ari abavandimwe n'Abarundi. Niyo mpamvu rero natangiye nkubwira ngo kuri no nkuru aho babajije ikibazo Musinga, baramubwira ati se ko tubona abanzi bawe bihuje ngo bakurwanye, urabigenza gute? Hanyuma arabasubiza ati bihorere kwihuza bagashaka kundwanya cyangwa se kurwanya u Rwanda, ntibibaheresha imbaraga cyangwa se ntibibashyira mu bansi cyangwa se ntibibahereza imbaraga zo kuntsinda, kuko ibigwari byinshi ntibibyara abagabo, ahubwo wisuga umugabo mbwa mugakubitirwa hamwe. Icyo gihe rero uba ukoze cyane, kuko uba unyorohereje igitero. Sinzi nimba uri kumva aka kantu. Ntabwo ndi buze kugasobanura, ariko wowe ukurikiye kino kiganiro ngira ngo urumva icyo nshaka kukubwira. Ni nayo mpamvu rero n'ubundi nk'uko nabivuze, urubyiruko ndetse n'abandi bantu bose, Abanyarwanda dukwiriye guhaguruka tugafatanya n'umukuru wacu w'igihugu cyacu cy'u Rwanda, tukamwereka ko tumushyigikiye, uhirahira wese gushaka gutera u Rwanda, tugashyira hamwe kugira ngo turwanire igihugu cyacu, ndetse n'amahanga agambiriye kuba yakora ikibi ku Rwanda, tukayereka ko twebwe nk'Abanyarwanda dushyize hamwe, dusenyeye umugozi umwe, kandi byose bizashoboka.